ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилооти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. имрӯз асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба вилояти Суғд ба ноҳияи Зафаробод ташриф оварданд. Меҳмони олиқадрро дар варзишгоҳи марказии ноҳия бо муҳаббат ва самимияти зиёд истиқбол намуданд. 22 августи соли 2019 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва ифтитоҳи як қатор иншооти дорои аҳамияти гуногун ба ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд ташриф оварданд. меҳмони олиқадрро дар варзишгоҳи марказии ноҳия сокинони касбу кори гуногун ҷавонон дар маҷмӯъ зиёда аз 2500 нафар гарму самимӣ истиқбол намуданд. бо қадамҳои шумо ҳар гӯша гулгун мешавад. бар Зафарободи зебо марҳабо, хуш омадед пешвои муаззами миллат. якҷон ташаккур шумо дар тақдим дорам. хуш омадаед азизу маҳбуби ҳама, ҳасте писанду шахси марғуби ҳама. ҳар ҷо ки равед дар раҳатон гулрезад, ҳар кори накӯятон мақбули ҳама. ҳар ҷо ки равед дар раҳатон гулрезад, ҳар кори накӯятон мақбули ҳама. محبوبی جهان دو حبیبی وطنه، بر جمله دردها طبیبی وطنه. گفتید من از بحری وطن نمیرم، پاینده بمانید که زیبی وطنه. گفتید من از بحری وطن نمیرم، پاینده بمانید که زیبی وطنه. مرحبا ای پیشوای تاجیکان، بر زفرآباد ملکی ظرفشان. مرحبا ای پیشوای تاجیکان، بر زفرآباد ملکی ظرفشان. بر سروری مهربان و غمخوار سلام، بر رهبری نکته‌دان و دانا سلام. با مقدمتان نور و صفا می آید، بر نور و صفای رونق و کار سلام. با مقدمتان نور و صفا می آید، بر نور و صفای رونق و کار سلام. مرحبا ای پیشوای تاجیکان، بر زفرآباد ملکی ظرفشان. مرحبا ای پیشوای تاجیکان، بر زفرآباد ملکی ظرفشان. بر زفرآباد ملکی ظرفشان. дар доираи сафари кории худ ба ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз нашъунамои пахта дар хоҷагии деҳқонии Камола ва намоиши маҳсулоти кишоварзӣ боздид ба амал оварданд. Хоҷагии деҳқонии Камола дар доираи дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат соли 2014 таъсис ёфта то ба имрӯз ба парвариш ва кишти зироати гуногуни кишоварзӣ аз ҷумла пахта машғул мебошад. Ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки заҳматкашони хоҷагии мазкур дар кишту парвариши зироати техникӣ таҷрибаи бой дошта, майдони пахтазори он 10 гектарро дар бар мегирад ва феълан нашъунамои он бо истифода аз таҷрибаи ғании агротехникии хуб ба роҳ монда шудааст. дар маҳалли боздид аҳли заҳмати ноҳия ба истиқболи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастранҷи меҳнати худро ба намоиш гузоштанд.
در دوره سفر کاری خود به ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از نشونمای پخته در خواجگی دهقانی کماله و نمایش محصولات کشاورزی خواجگیداران ناحیه دیدن نمودند. مورد ذکر است که خواجگی دهقانی کماله در دایره دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت سال 2014 تأسیس یافته تا به امروز به پرورش و کشت زراعت گوناگون کشاورزی از جمله پخته مشغول میباشد. به سرور دولت اطلاع داده شد که زحمتکشان خواجگی مذکور در کشت و پرورش زراعت تکنیکی تجربه بای داشته میدان پخته‌زاری آن 10 گکتار را در بر میگیرد و فعلا نشونمای آن با استفاده از تجربه غنی اگروتکنیکی خوب به راه مانده شده است. باید یادآور شد که در خواجگی دهقانی کماله پخته نوع خوجند 67 پرورش کرده می شود و سهامداران همه ساله حاصلناکی خوب نیز به دست میارند. من جناب اولی خواجگی تشریف آوردن دیدن حاصلناکی پخته خیلی ناز بودگیشه بسیار سپارش‌های دادن بر وقتر چینی تون گفتن بکشوده میشد گفتن من زمینو با حاصلناکیش سال به سال بلند کرده حاصلناکی من این سال 55-60 سنتیمتر میگیرم گفته جناب اولی وعده کردم همین یک چناخش نمونده پخته چینده میگیریم پخته این بایگار خلق من بسیار خرسند هستم که جناب اولی خواجگی منبع اومدن بسیار مصلحت‌های نیک دادند ما بسیار خرسند هستیم. در همین جا پیشوای معظم ملت تاکید نمودند که اگر ناحیه کوهستان مسجد برای پرورش و کشت کارتوشکا در مملکت نمونه باشد ناحیه ظفرآباد در سمت کشت و پرورش و کارکرد طلای سفید نقش بس و ارزنده دارد. اهل زحمت این خواجگی در سمت استفاده پرثمر زمین کشت و پرورش پخته را با استفاده از تخمی‌های بلندصفت و توصیه متخصصان ساحه براه میمانند. همین بود که سال 2018 از هر گکتار زمین به حساب میانه 50 سنتیمتر حاصل پخته رویانیدند و امسال نیز توسط مهنت ضربدار و استفاده تکنیکی و گذرانیدن تدبیرهای مهم اگروتکنیکی انتظار می رود که از هر گکتار بیشتر از 55 سنتیمتر حاصل به دست آورند. پخته‌زاری خواجگی مذکور خیلی خوب نشونما یافته است و باوری کامل دارم که با پای قدم مبارک جناب عالی حاصل پخته این خواجگی بازم زیادتر و چخیلی که رهبر خواجگی ابراز نمود 55 سنتیمتر را تشکیل می‌دهد. بغیر از این کشاورزان ناحیه امسال در مردانی 14354 گکتار کشتی پنبه‌دانه گذرانده شده است که عین حال نشونمای پخته در همین قطعه‌ها خوب است. موافق دورنما استحصال پخته در ناحیه امسال 28000 تن پیش بینی شده است و خواجگیداران تصمیم گرفتند که استحصال پخته را در سال جاری به 30000 تن رسانند. بغیر از این در ناحیه زیاده از 3400 گکتار کشتی غله‌دانگی ها موجود بود که مساعدی آب و هوای بهار به ما امکانیت داد که حاصل خوبی غله‌دانگی ها رو گیریم. این حال جمع‌آوری حاصل پالیزی ها سبزوات از آن جمله پیاز خوب به راه مانده شده است و حاصل جمع‌آوری دهقانان آدم را خوشنود می‌گرداند. در محل بازدید اهل زحمت ناحیه به استقبال پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان دسترنج مهنت خود را به نمایش گذاشتند. شما
اطلاع داده شد که کشاورزان ناحیه در نیم ساله اول سال روان جهت زیاد نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی به خصوص محصولات واردات عوض کننده و صادراتی چاره‌های ضروری اندیشیده در همه شکل‌های خواجگیداری در میدان 30639 گکتار کشت گذرانیدند که از آن 5767 گکتار غلگی‌ها، 14354 گکتار پخته، 1046 گکتار دیگر زراعت‌های روغنده، 235 گکتار کارتوشکا، 567 گکتار سبزیجات، 1223 گکتار پولیزی و در میدان 7443 گکتار خوراک چاروا میباشد. امروز از تشریف جناب عالی بسیار ما خرسند که ناحیه ظفرآباد با تشریف آورده هستند. برای همین هر یک صاحب کار، هر یک راهبر کارخانه از این بالیده میشد از هر یک آمدن تشریف جناب عالی حرکت میکنیم که ما که نیت کردگی بودیم روغنهای شفابخش طبابتی بستنی تاجیکستان به کار اندازیم و امروز ما آماده هستیم که زیاده از 30 نمود روغنهای طبیعی براریم. از آن جمله روغن سیاه‌دانه، روغنهای کنجید، روغن 4 مغز و هاکذا. هر یک این تکنولوژی ما برآوردگی ما از روی تکنولوژی فشار سرد کرده می شود، فشار خنک که این بسیار شفابخش طبابتی دارد. همچنین در این دوره میدان 163 گکتار زمین‌های بوئر به گردش کشاورزی وارد کرده شده در این سمت کارهای فهماندهی ادامه دارد. اطلاع داده شد که تنها در نیم ساله اول سال 2019 حجم عمومی محصولات کشاورزی در همه شکل‌های خواجگیداری به 121 میلیون و 882 هزار سومانی رسیده است که نسبت به همین دوره سال 2018 9 میلیون و 417 هزار سومانی زیاد میباشد. صورت افزایش در این سمت 108.4% را تشکیل می‌دهد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از زحمت و موفقیت‌های کشاورزان ناحیه ظفرآباد در سمت زیاد نمودن حجم استحصال محصولات خوراکواری و تامین بازار داخله با محصولات تر و تازه اظهار قناعتمندی نموده. جهت باز هم زیاد نمودن میدان کشت زراعت از حساب زمین‌های بیکار خوابیده و افزایش دادن نامگوی محصولات صادراتی به مسئولان دستور سفارش‌های مشخص دادند. در ادامه سفر کاری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه ظفرآباد بینای قصر فرهنگ را بعد از تجدید مورد استفاده قرار دادند. بینای قصر فرهنگ در مرکز ناحیه ظفرآباد هنوز از سال 1971 بنیاد گردیده با سبب سالهای زیاد خدمت نمودن فرسوده و به تعمیر اساسی نیاز پیدا کرده بود. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری در ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت بینای قصر فرهنگ را بعد از تجدید مورد استفاده قرار دادند. فرزانه پیشوای معظم خوش آمده، دیدارتان شادی ما را سبب شده. مرحبا پیشوای معظم ملت و کاخ فرهنگ و هنر، خوش آمدید پیشوای معظم ملت. مساحت عمومی زمین بینای قصر فرهنگ 3200 متر مربع را تشکیل داده آن در مهلت قریب 3 ماه با جلب متخصصان و کارگران محلی پررا نوسازی و به طلبات زمان مطابق گردانده شد. بینا دو آشیانه بوده از 9 تالار آموزشی و محفل‌ها از جمله محفل دراما، سرودخوانی، رباب نوازی، اتحاد دوستداران کلک سبز، کرنه نوازی، دایره نوازی، شش مقام، رقص، شاهمات، تالار وسیع برای گذراندن چورابینی‌های فرهنگی با 478 جای نشست، مجلسگاه، کتابخانه بچگانه، آثارخانه و دیگر حجره‌های یاریرسان عبارت می‌باشد. در تالار خوانش ما زیاده از 10,000 کتاب موجود است. همه روزه می توانند از 10 نفر تا 15 نفر بچه ها به کتابخوانی مشغول باشند. ما هر روز با بچه ها مشغولیت های بچگانه می گذرانیم. با کتاب های شفاور بچه ها را شناس می نماییم. من امین خسرو یک از خوانندگان فعال کتابخانه بچگانه هستم. من طول 2 سال است که در اینجا آمده کتاب می خوانم. به من اینجا خیلی معقول است. ما در یک سال تقریبا 5-6 مرتبه چاربین ها بخشیده به عیدهای ملی خود میگذرانیم که اینها برای ما برای
نطق ما روان شدن خیلی فایده‌ور هستند. اولین کتابی که من در اینجا خوانده بودم افسانه‌های خلق تاجیک بود. من در اینجا تقریبا هر روز میآیم و کتاب میخوانم. من از نام خود و همسالانم میnnتداری خود را به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که بهر ما شرایط بهترین برای کتابخوانی را فراهم آوردند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اثنای شناسایی از شرایط موجوده و صحبت با کارمندان و متخصصان ساحه تاکید نمودند که حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد ساحه فرهنگ به خصوص جلب جوانان لیاقتمند به هنر و هنرمندی تدبیرهای مشخص را مرحله به مرحله انجام می‌دهد تا فعالیت در شرایط خوب، پرمسئول و نتیجه آور صورت گیرد. مورد ذکر است که در ادامه کارهای تعمیر و نوسازی در نزد قصر فرهنگ غیر از 8 محفل عمل کننده باز 3 محفل نو رسامی، شاهماد و کتابخانه الکترونی تأسیس شده است که برای آموزش هنر رسامی و صیقل دادن دانش نورسان و جوانان مکان موافق است. باعث خرسندی است که در ناحیه ظفرآباد در قصر فرهنگ محفل شاهماد برای نورسان و جوانان تأسیس داده شده است. در این محفل ما بازی شاهماد را می آموزیم و من اولین اعضای محفل شاهماد هستم. بعد از نوسازی و تأسیس محفل ها شماره کارگران از 12 به 20 نفر و اشتراکداران محفل ها از 80 به 100 نفر رسید. در آثارخانه بنا برای آگاهی پیدا کردن نسل نورس و جوان از تاریخ کهن بنیاد ملت تاجیک 2000 نگاره تاریخی، حجت ها و رسم ها از دوره های گوناگون نگاه داشته شده است. امروز به خاطر دیگر محفل هایی که در قصر فرهنگ عمل میکنند آثارخانه ما هم عمل خود را دامنه‌دار وسیع به راه مانده. بیش از 60 نفر اعضایان محفل خیلی خوب فعالیت دارند. در فوند آثارخانه بیش از 2000 اکسپونات های تاریخی جایگیر است که آن را اساسا ما از خود ظفرآباد جمع آوری کردیم و این مسئولیت حالا هم دوام دارد. قابل قید است که طالب علمان خیلی با دل گرم و یک تلاش بی‌نهایت نازک برای آموختن تاریخ ظفرآباد تاجیکستان عزیزمان حصه گذارند. دیوارها و ستونپایه‌های داخل بنا با نقش و نگار ملی خیلی زیبا گچکاری کرده شده. برای فراغت و سیر و گشت ساکنان در صحن بنا فواره‌ها و چراغک‌های روشن‌دهنده نصب گردیده است. با شرافت پایداری صلح و وحدت و تامین استقلالیت دولتی در تمام گوشه کشور عزیزمان تاجیکستان بهر همه مردم شرفمند شرایط مساعد فراهم آورده شده است. فرهنگ واقعاً گوهر هستی ملت است. فرهنگ آینه است که در خود تمام نقش‌های زندگی را تجسم می‌کند. فرهنگ در هر دور و زمان وسیله مهم معرفی خلق ملت و دولت نگرانیده شده است. بنابراین توجه و غمخوری‌های پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی اوید به فرهنگ و رشد و نموی آن در جمهوری تا رفت زیاد گردیده ایستاده است. در عرفه سالگرد جشن استقلالیت دولتی افتتاح یافتن بنای قصر فرهنگ از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت بهر ما جوانان و مردم ناحیه تحفه ارزشمند به حساب می رود. شکرگزاری از استقلالیت دولت نموده ما مردم ناحیه و اهل فرهنگچیان پیشوای ملت را باور میکنانیم که این مرکز به مرکز علم و فرهنگ تربیت استعدادهای جوان وارثان حقیقی باربد و دانندگان بهترین شعر ناب تاجیکی در این مسکن میگردد. کتابخانه‌های الکترونی و بچگانه در آشیانه دوم بنا جایگیر بوده آن با تجهیزات زمانوی مجهز گردانده شده است و برای جوانان و ساکنان مکان مساعد علم آموزی به حساب می رود. در کتابخانه الکترونی این محضن دانش 60,000 نسخه کتاب‌های الکترونی از جمله کتاب‌های درسی، کتاب‌های علمی و مواد تعلیمی، آثار ادیبان کلاسیکان معاصر تاجیک و اثر و کتاب‌های گوناگون موضوع موجود بوده. از آنها خوانندگان به ممانعت استفاده می‌برند. مواد الکترونی کتابخانه در تمام کامپیوترها جای داده شده است و هر یک نفر خواننده از آنها استفاده برده می‌تواند. از نام اهل معارف و خوانندگان مکتب‌های ناحیه و پیشوای ملت راهنمای و هدایتگری نسل نورس اظهار سپاس می‌نماییم که چنین قصر با حشمت و فرهنگ و خیرات برایمان بنیاد نموده. بار اول که در ناحیه
ما کتابخانه الکترونی تشکیل کرده شده. در کتابخانه الکترونی 60,000 نسخه کتاب‌های الکترونی به غیر از کتاب‌های الکترونی، کتاب‌هایی که برای خوانندگان پیشنهاد کرده شده است به 20,000 میرسد که خوانندگان از روی کتاب علم و معرفت خویش را بلند می‌بردارند. خاطررسان می‌نماییم که بینای قصر فرهنگ در مرکز ناحیه ظفرآباد هنوز از سال 1971 بنیاد گردیده با سبب سالهای زیاد خدمت نمودن فرسوده و به تعمیر اساسی نیاز پیدا کرده بود. بینای مذکور در پرتو دستگیری و هدایت‌های بواسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بهره با دستاوردهای نظررس استقبال نمودن 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از نو تجدید گردید. پیش وقت در این کتابخانه شرایط خوب نبود و امروز همه این مشکلی ها برطرف گردیدند. امروز با تشبوس اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برای ما نورسان و جوانان ناحیه ظفرآباد در بینای قصر فرهنگ یک کتابخانه نوی زمانوی که به تمام شرایط‌های زمانه جوابگو می باشد به استفاده داده شد. من منتداری خود را به پیشوای معظم ملت می رسانم که برای ما جوانان و نورسان چنین خیلی خدمت‌های ارزنده می نمایند. در تالار با شکوه قصر فرهنگ پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برنامه کنسرتی اهل فرهنگ ناحیه را که تجسمگری وحدت و یگانگی و استقلالیت بود تماشا نمودند. سردار دولت ضمن سخنرانی به هنر والای صنعتکاران که بیشترش را جوانان تشکیل می‌دهد بهای بلند داده برای رشد ساحه جلب و آماده‌سازی کادرهای بالیاقت دستور و هدایت‌ها دادند. در همین جا از نام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به اهل فرهنگ ناحیه اسباب‌های موسیقی تقدیم کرده شد. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری بینای کودکستان خصوصی افسانه را افتتاح نمودند. دوام سالهای صاحب استقلالی در دایره برنامه دولتی رشد مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی و میانه عمومی خصوصی برای سالهای 2014-2019 در مرکز و دهات ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت 6 مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی با فراگیری 1000 نفر کودک ساخته مورد بهره برداری قرار گرفت. 22 август در دایره سفر کاری در ناحیه ظفرآباد اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینای نوی کودکستان خصوصی افسانه را برای 200 نفر کودک در وضعیت تنتنوی افتتاح نمودند.
مشکل دوست می‌دارم باز شد حال ایاکم بیرید бинои кӯдакистон дар масоҳати умумии 2280 метри мураббаъ қомат афрохта аз 2 ошёна, таҳхона ва 10 синфхонаи таълимию ҳуҷраҳои корӣ иборат мебошад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз шароити мавҷудаи муассисаи навбунёди таҳсилоти томактабӣ шинос шуда, ҷиҳати ба таҳсил фаро гирифтани хонандагон дар шароити хуб, беҳтар сохтани сатҳу сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, инкишофи зеҳнии кӯдакон, бароҳмондани омӯзиши забонҳои русию англисӣ ва муҳимтар аз ҳама дар рӯҳияи хештаншиносӣ тарбия намудани онҳо ба масъулон дастуру ҳидоятҳои мушаххас доданд. корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур моҳи марти соли ҷорӣ бо ҷалби беш аз 50 нафар мутахассису коргарони маҳаллӣ оғоз гардида, аз рӯи тарҳ дар ошёнаи якум хобгоҳ барои 200 нафар кӯдак, ошхона, толорҳои барҳавои таълимӣ ва машғулияти кӯдакон ба варзиши сабук, утоқҳои корӣ ва тиббӣ, дар ошёнаи дуюм толорҳои таълимӣ ва мусиқӣ сохта шуда, ҳамаи онҳо бо таҷҳидоти зарурӣ, аз ҷумла мизу курсӣ, ҷевонин либос ва дигар ашёву лавозимот таъмин мебошанд. ман Кенҷаева Шаҳло давоми 20 сол инҷоне бо соҳибкорӣ машғул мебошам. боиси хурсандӣ аст ки имрӯз ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Зафарободи мо ташриф оварданд. дар қатори якчанд иншоот кӯдакистоне ки дар он ҷо 200 нафар кӯдакони дӯсроие ки ноҳияро фарогир аст ифтитоҳ карданд. муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии Афсона дар доираи иқдомҳои маорифпарваронаи пешвои миллат барои бо дастовардҳои назаррас истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Шаҳло Кенҷаева бунёд гардида, дар арафаи соли нави хониш тӯҳфаи арзандаи ҷашнӣ барои таълимгирандагони ин даргоҳ мебошад. барои таълиму тарбияи хонандагон мураббиёни бо таҷриба ҷалб карда шуда, таҳсил бо 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ сурат мегирад. бо дастгирии пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон кӯдакистони хусусӣ ба номи Афсона қомат афрохт. 30 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин гаштанд. хусусан ман дар ин кӯдакистони замонавӣ фаъолияти кориамро ҳамчун ҳамширии тиб оғоз намуданд. мо модарони хушбахти ноҳияи Зафаробод ташаккури худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки дар даврони истиқлолият чунин иншоотҳои замонавӣ қомат меафрозанд. дар маркази ноҳияи Зафаробод кӯдакистони хусусӣ ба номи Афсона қомат афрохт, ки фарзандони мо дар ин ҷо таълиму тарбия мегиранд. дар кӯдакистони хусусии Афсона тамоми шароитҳо муҳайё ҳастанд. дар саҳни кӯдакистони хусусӣ айвончаҳо низ сохта шуданд, ки барои фароғатии кӯдакон мусоидат менамояд.
давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ дар доираи барномаи давлатии рушди муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумии хусусӣ барои солҳои 2014-2019 дар марказ ва деҳоти ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд 6 муассисаи таҳсилоти томактабӣ бо фарогирии 1000 нафар кӯдак сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. дар доираи корҳои ободонӣ баҳри сазовор истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия бунёду навсозӣ боз 2 кӯдакистони дигар ба нақша гирифта шудааст. имрӯз дар ноҳияи Зафаробод асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Равшан бо фаъолияти фермаи инноватсионии парвариши чорвои хурди шохдор ва корхонаи коркарди ширу истеҳсоли панир шинос шуданд. дар ин ферма бо таҷҳизоти технологии пешрафтаи инноватсионӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷамоати деҳоти Равшани ноҳияи Зафаробод бо фаъолияти фермаи инноватсионии парвариши чорвои хурди шохдор, бузҳои зоти аврупоӣ ва корхонаи коркарди ширу истеҳсоли панир шинос шуданд. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки фермаи чорвопарварии чорвои хурди шохдор соли 2015 дар ҳудуди иншооти фермаи хусусӣ гардидаи соҳибкори маҳаллӣ Назар Хоибназаров дар ҳамкорӣ бо шаҳрванди Австралия Джефри Диллон таъсис ёфта дар ибтидо 10 сар бузи ширдеҳ парвариш меёфт. фермаи бузҳои ширдеҳро ду оила, оилаи тоҷик ва оилаи шаҳрванди австралиягӣ якҷоя ташкил карданд. ин самараи ҳамкорӣ ва робитаҳои дӯстии ду оила аст. пешвои миллат ҳастед, ҳамҷои миллат ҳастед ва бахти ин тоҷикон бошед шумо ҷовидон. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ин иқдоми соҳибкорону мутахассисонро дар ташкили чунин фермаи инноватсионӣ барои парвариши бузҳои зоти ширдеҳ муҳим арзёбӣ намуданд. аз кори шумо дидан кардан омадем. мехоҳем ки ин ташаббуси шуморо дар ҷумҳурӣ ташвиқ кунем. имкониятҳои мо васеъ. шираш вай барои инсон бисёр. барои мана наврасо фоидаш калон. панир, шир. мобайни ҳайвонҳо аз ҳама шир ба модар наздик. ин амал саҳмгузорӣ дар иҷрои барномаи маҷмӯавии рушди соҳаи чорводорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 барои афзун намудани саршумору маҳсулнокии чорво таъмини бозори истеъмолӣ бо ғизои манфиатбахшу фоиданок мебошад. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд шахсони алҳоида аз хориҷи кишвар бузҳои зотҳои ширдеҳи аврупоӣ, русӣ ва каморӣ покистонӣ ворид намуда барои эҳтиёҷоти оила ва бозор шири буз истеҳсол менамоянд. ташкили ин фермаи махсуси инноватсионии бузпарварӣ нахустин дар минтақа аст. дар Тоҷикистон шароити нигоҳ кардани мол, буз, моли майда, моли калон шароит бисёр хуб аст. фақат мо мехоҳем ҳамон шароит капида ҳамин истифода барем. мо аз шумораи кам, шумораи зиёд кардани инам буз бояд ба иқлими ба боди ҳавои ҳаминҷо мутобиқ бошад. барои ҳамин оста нутфа аз Европа оварда бо бузи ҳаминҷа, бузи маҳаллӣ суни бодор карда, хунаш тоза карда, ҳамин процесс ба ино ба боди ҳавои Тоҷикистон мутобиқ бошад. мо мехоҳам буз ҳам бахвар бошад, одаме ки ҳамон шири буз ҳам хӯрад, ино ҳам бахвар шаванд. соҳибкорон бо мақсади афзун намудани саршумор ба шароиту иқлими минтақа мутобиқ намудану ба вуҷуд овардани гурӯҳи бузҳои сермаҳсули самти ширӣ ва ташкил намудани фермаи махсус аз давлатҳои Швейтсария ва Франсия нутфаҳои тухмӣ, таккаҳои зоти алпинии бузҳои ширдеҳ ворид намуданд. чорабиниҳои афзун намудани бузҳои сершир ва ба вуҷуд овардану такмили рамаи бузҳо дар ду марҳила гузаронда шудааст. бо роҳи бордоркунии сунъӣ аввал аз зотҳои аврупоӣ нутфаҳои таккаҳои ҷойдорӣ истифода гардида, дар марҳилаи дуюм нутфаҳои аз ҳисоби истифодаи таккаҳои зоти алпинӣ ва қисман зоти бузи камории покистонӣ ин бузҳои ширдеҳ ба вуҷуд омаданд. ин тадбирҳо дар ҳамкорӣ бо гузаронидани корҳои селексионии олимону мутахассисони филиали институти чорвадории Академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар самти гирифтани наслҳо, баландбардоштани маҳсулнокии шир, равғаннокии он ва мутобиқ намудани бузҳои зоти ширдеҳ ба иқлими ноҳияи Зафаробод натиҷа доданд. бузҳои сершири генотипашон гуногун дар давоми 15 сол дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҷаҳида ба вуҷуд оварда шудааст.
дар давоми солҳои 2016-2019 бошад саршумори бузҳо ҳар сол аз 25 то 40 сар зиёд гардида ҳоло ба 240 сар расонда шудааст. аз ин миқдор 100 сар модабузҳои ширдеҳанд. ширҷӯшӣ ба ҳисоби миёна аз ҳар сар дар як шабонарӯз 2.5-3.1 литрро ташкил медиҳад. дар натиҷа дар як шабонарӯз 200-220 литр дар як моҳ 6-6.5 тонна шири буз истеҳсол карда мешавад. ҳоло хоҷагии бузпарварии мазкур дорои зоти бузҳои сершири типи нав буда барои таъмин ва паҳн кардани маводҳои зотӣ ба дигар соҳибкорону хоҷагиҳо имконият дорад. вазифаи олимону мутахассисони соҳа зиёд намудани рамаҳои бузҳои зотии ширдеҳ аст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки чунин иқдом ва таҷриба бояд дар дигар минтақаҳои вилояти Суғд ва мамлакат паҳн ва ҷорӣ карда шавад. чорво дар ду иншоот парвариш меёбад. парвариши модабузҳо ва таккаҳо вобаста ба синну сол алоҳида ташкил карда шудааст. фермаи махсуси бузпарварӣ бо таҷҳизоти технологияи пешрафтаи инноватсионӣ муҷаҳҳаз гардидааст. ин ферма технологии хеле пешрафта дорад ки аз Швейтсария, Франсия ва Германия оварда шудааст. таҷҳизотое ки овардем барои обу ғизодиӣ ва як қисми технологие ки барои профилактика. мана ин технология бошад аз Швейтсария ширҷӯшӣ модабузҳо. яъне ин технология имконият дода истодааст ки маҳсулон ки пеш равад. ин таҷҳизоти технологии обу ғизодиҳӣ, профилактикию тарбияи бадани чорбо, таҷҳизоти тозакунии иншоот ва таҷҳизоти ширҷӯшӣ мебошанд ки истеҳсоли давлатҳои Швейтсарию Германиянд. тавассути хати технологӣ обу ғизодиҳӣ тақсимоти хошоку консентрат ва об ба таври автоматӣ мувофиқи талаботи зооинженерӣ сурат мегирад. хӯроки бузҳо асосан хошок, хусусан юнучқа, хӯрокаи омехта ва консентратҳо аст. хошок барои ферма аз ҳисоби заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳамшафату наздики ферма харидорӣ ва оварда мешавад. барои давраи зимистон ҳаҷми лозимаи хӯрока захира карда шудааст. бо истифодаи технологияи инноватсионии ширкати Деловали Швейтсария усули механикии автоматии ширҷӯшӣ аз модабузҳо ба роҳ монда шудааст. технология дар бораи ҳаҷми шири ҷӯшидашуда аз ҳар як модабуз тавассути барномаи технологӣ ба сомонаи ферма иттилоъ мефиристад. ё худ ин система дар бораи солимию ширдеҳии ҳар як модабуз иттилоъ медиҳад ва таркибу сифати шири ҷӯшидашуда якбора аз озмоиш мегузарад. бино ба хулосаҳои илмӣ ва нишондиҳандаҳои зооинженерӣ истеҳсоли шири буз бо арзиши ками истеҳсолӣ амалӣ мегардад. барои истеҳсоли 1 литр шир барои буз аз 0.7 то 1 воҳиди хӯрока лозим аст. хароҷот нисбат ба модагоҳ 1 маротиба кам аст. бино ба ҳисобҳо парваришу нигаҳдории 3 сар бузи ширдеҳ баробари парвариши 1 сар модагоҳ мебошад. истеҳсоли шири буз ва ҷурғоту маҳсулоти дигар аз шири буз бино ба хулосаҳои илмию тиббӣ ба организми одам манфиатбахшу шифобахшанд. шири буз нисбат ба шири модагоҳ бо равғаннокӣ ва сафедаи зиёд афзалият дошта аз калсий фосфор бой аст. аз ин рӯ бештар ба навзодону кӯдакон додани шири буз тавсия дода мешавад. бино ба тадқиқоти илмӣ шири буз аз рӯи таркиб ба шири модар бештар наздик аст. шири буз барои кӯдак афзалиятҳо дорад. масуният, иммунитетро баланд, бемориҳои рӯдаю меъдаро пешгирию табобат мекунад, вазни кӯдак зиёд мешавад, миқдори гемоглобин дар хун зиёд мегардад ва ба ҳамаи протсессҳои инкишофи ҷисми кӯдак мусоидат менамояд. мақсад дорем ки дар бораи технологияи нав, дар бораи системҳои нави бузпарварӣ ёд гиранд ва мо ҳама вақт аз инҷо мехоҳем маҳсулоти табиатан бошад ки тоза бошад, бе химикат, бе доштанаш ҳам нағз бошад. барои ҳамин мо ҳама маҳсулоти мо ҳаракат мекунем ки ба сифат бошад, ягон касал дошта бошад, ин маҳсулот хӯрда сиҳат шавад, шифо ёбанд. соҳибкорони тоҷикистону австралия ба муассиса ҷамъияти масъулияти маҳдуд ҷаҳида ном гузоштаанд. ҳадаф ва рамзи он бо истифодаи ширу маҳсулот аз шири буз ки ғизоноку шифобахш аст солиму бардам гардидан ва пешрафтан аст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо фермаи инноватсионӣ, суҳбатҳо бо муассисони ферма ва мутахассисони соҳа таъкид доштанд ки таъмину дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифату табиӣ омили асосии солимии ҷомеа мебошад.
ҳамчунин таъкид ёфт ки ҳарчи бештар ба роҳмондани коркарди маҳсулоти чорво хусусан шири чорво ва аз он истеҳсол намудани маҳсулоти ширӣ аз имкониятҳои таъмини аҳолӣ бо маводи ғизоии табиии худӣ мебошад. муассисони фермаи инноватсионии бузпарварӣ дар ҳудуди ферма бо таъсиси коргоҳи коркарди ширибуз истеҳсоли панирро аз ширибуз дар асоси усулу анъанаҳои аврупоӣ ба роҳ монданд. панир аз шири буз давоми зиёда аз 1 моҳ аз коркарди шир, омода намудани хамира, гирифтан ба қолабҳои хоса, намакоб кардан ва нигаҳдорӣ дар ҳарорати лозима беш аз 1 моҳ ва иҷрои протессҳои анъанавӣ истеҳсол мегардад. аввал шира албатта пастеризатсия мекунед, яъне ки гарм мекунед ки микробаш мурад, топ тоза бошад. сони вая хунук карда ҳам сафедӣ меандозед, ҳам як намуди пепсин, як намуди чиз ҳаст ки лағ мебандад, шир лағ мебандад. мо бояд нағза как вақт ба нигоҳ карда как тайёр шуд уже буридана сар кунем. баъде ки мебуред зардобаш мебурояд. баъд камтарак зардобаша мегирем, аз болой оби гарм мерезем. сафедӣ худаш ба мечаспад, худ ба худ майда мешавад. ҳамун корчаҳое мегирему баъд сафедия мебардорем. баъд таги пресс мемонем, сангчаҳоша мемонем, якчанд бор чапа гардон мекунем. баъд ҳамин саҳар бо дар намакоб меандозем. як рӯз ҳаминҷа меистад, як рӯз намакоб меистад, қариб ки аз онҷа мегирему баъд баъди 1 моҳ тайёр мешавад. шаҳрванди австралия Джеффри Дилон бо ҳамсараш Бетани Дилон соли 2002 17 сол пеш ба Тоҷикистон омада баъди таҳсил дар шаҳри Душанбе дар ҷамоати шаҳраки ба номи Ҳамид Алиеви ноҳияи Зафаробод зиндагӣ кардааст. алҳол дар ҷамоати деҳоти Равшан кору зиндагӣ менамоянд. Джеффри ва Бетани Дилонро обу ҳаво, манзараҳои дилфиребу табиати бииштосҳои Тоҷикистон мафтун намуда, онҳо ба мардуми тоҷику сарзамин, ба анъанаю урфу одат, хусусан забони тоҷикӣ меҳр баста эҳтиром мекунанд. онҳо забони тоҷикӣ ва забони яғнобиро хуб омӯхтаанд. дар ноҳияи Зафаробод асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вазъияти тантанавӣ нишони давлатиро ифтитоҳ намуданд. дар атрофи нишон аз тарафи сохтумончиён фаворраҳо, роҳравҳои тахту ҳамвор сохта шуда, дар ҳудуди боғ чароғҳои рангаи равшанидиҳанда, садҳо адад ниҳолҳои ороишӣ ва гулу буттаҳо шинонида шудааст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Зафаробод дар вазъияти тантанавӣ нишони давлатиро ифтитоҳ карданд. баландии нишон 23 метрро ташкил медиҳад ва он дар як мавзеи хеле ободу зебои ноҳия сохта шудааст. баъди ифтитоҳи нишони давлатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо қадршиносӣ ба муқаддасоти миллӣ дар зери он гулчан баргузоштанд. майдони нишони давлатӣ акнун ба як макони тозаву озода ва маҳалли зебои сайру тамошои сокинону меҳмонон мубаддал гардид. дар атрофи нишон аз тарафи сохтмончиён фаввораҳо, роҳравҳои тахту ҳамвор сохта шуда, дар ҳудуди боғ чароғҳои рангаи равшанидиҳанда, садҳо адад ниҳолҳои ороишӣ ва гулу буттаҳо шинонда шудааст. маъруди зикр аст ки гузоштани муҷассамаи Исмоили Сомонӣ, бунёди нишони давлатӣ ва партавафшон кардани парчами давлатӣ дар маркази маъмурии шаҳру ноҳияҳои кишвар ба ҳукми анъана даромадааст. ёдовар мешавем ки соли 2016 зимни як сафари корӣ дар ноҳияи Зафаробод президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нишони эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ ва баҳри бедор кардани ҳисси баланди ватандорӣ дар замири мардум дар майдони марказии ноҳия муҷассамаи аввалин асосгузори давлати тоҷикон шоҳ Исмоили Сомониро ифтитоҳ карда дар вазъияти тантанавӣ парчами давлатиро партавафшон намуданд. сокинони ноҳияи Зафаробод барои истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллӣ сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иншооти таъиноти гуногунро сохта мавриди истифода қарор медиҳанд. ифтитоҳи нишони давлатӣ низ аз тадбирҳои созанда дар ин самт мебошад ки бо дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тарафи мардуми ноҳия амалӣ гардид.
имрӯз дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи зафаробод асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи устод Садриддин Айниро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бунёди боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи устод Садриддин Айнӣ тӯҳфаи арзандаи пешвои миллат ба сокинони ноҳияи зафаробод дар арафаи таҷлили ҷашни истиқлолияти давлатӣ гардид. дар ноҳияи зафаробод асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар вазъияти тантанавӣ боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи устод Садриддин Айниро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. масоҳати умумии боғ якҷо бо майдони нишони давлатӣ 7.5 гектарро ташкил медиҳад. дар маркази боғ муҷассамаи сардафтари адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ ки аз тарафи ҳайкалтарош Рустам Маҷидов бунёд шудааст ҷойгир мебошад. боғи мазкур аз ду даромадгоҳи асосӣ иборат буда дар ҳудуди он фаввораҳои гуногун, зиёда аз 80 адад чароғи ранга, 5 суҳбаткада, 400 адад дарахти ороишӣ, як шаршараи сунъӣ, амфитеатри таҷдидшуда бо 400 ҷойи нишаст, бинои маъмурӣ барои коргарони боғ, даҳо адад курсиҳо, дуконҳои фурӯши обҳои ташнашикан ва дигар иншооти зарурӣ мавҷуд аст. атрофи боғи фарҳангию фароғатӣ дар масоҳати 700 метр бо панҷараҳои пурнақшу нигори муҳофизатӣ таъмин гардида, ҳамчунин барои нақлиёти сокинон 4 таваққуфгоҳ сохта шудааст. дар ин муассисаи фарҳангӣ 45 нафар бо кори доимӣ таъмин шуданд. дар вақти сохтмон коргарон бо истифода аз нақшу нигори миллӣ сутунҳои дарвозаҳои боғ ва фаввораҳоро оро доданд ки хеле ҷаззобу назарраво менамояд. дар ҳудуди боғ ҷӯйҳои оби равон, роҳравҳо бо сафолакҳои ранга, чароғҳои рангаи равшанидиҳанда сохта шудааст ки аз ороишоти дигари боғ маҳсуб меёбад. баъди бунёди чунин як маркази муосири истироҳатию фароғатӣ сокинони ноҳия метавонанд дилхоҳ чорабинии фарҳангии худро бо шукргузорӣ аз даврони соҳибистиқлолӣ доир намоянд. бунёди боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи устод Садриддин Айнӣ тӯҳфаи арзандаи пешвои миллат ба сокинони ноҳияи Зафаробод дар арафаи таҷлили ҷашни истиқлолияти давлатӣ гардид. дар ноҳияи Зафаробод асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун бо шумораи зиёди сокинону фаъолони ноҳия мулоқоти самимию созанда баргузор карданд. сарвари давлат ҳамаи иштирокчиён ва дар шахси онҳо кулли мардуми ноҳияро ба муносибати ҷашни 28-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон табрику муборакбод намуда ба хонадони онҳо саодати рӯзгор орзу намуданд. таъкид гардид ки даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон ба рушди босуръати ноҳияи Зафаробод такони ҷиддӣ бахшид. дар ин давра аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузории буҷети давлатӣ барои рушди ноҳияи Зафаробод 262 миллион сомонӣ ва аз ҳисоби лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ 23 миллион сомонӣ равона гардидааст. баъди таҳлилу баррасии вазъи иқтисодию иҷтимоии ноҳия сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Зафаробод супориш доданд ки бо истифодаи имкониятҳо
ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон корҳои созандагиро вусъат бахшида баҳри бо дастовардҳои назаррас сазовор истиқбол гирифтани ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои мушаххас андешанд. Дар охир бори дигар президенти мамлакат ҳамаи ҳозиринро бо иди дар пеш истода солгарди навбатии истиқлолият таҳният гуфта ба онҳо рӯзгори обод орзу намуданд. баъди суханронии сарвари давлат чанд тан аз сокинони ноҳия намояндагони касбу кори гуногун баромад карда аз рушду пешрафти кишвар ва шукуфоии сарзамини аҷдодӣ бо роҳбарии пешвои муаззами миллат шукргузорӣ намуданд. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом расид. Хайр, саломату сарбаланд бошед.